bitinye nyine no kubiteraho komanteri biba birenze. Azamakuru mvuga rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze, but we should reflect kushinga. Hano Kenisi yatangiye avuga ngo itangazamakuru rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Uwo bibabaza bimubabaze, but we should reflect kunshingano zacu nk'itangazamakuru. Aje Sport hakwiye statement yanyu yamagana ibi bintu. Ntabwo dukeneye ko abatwumva abumva amaradiyo, abumva ibiganiro bya siporo, abanyarwanda badushyira mu gatebo kamwe n'abajenoside. Ntibikwiye na gatoya. Hano Aje Sport ngo ikeneye kuvuga cyangwa no kugera ngo ntago bikenewe ko babagereranya n'abajenosideri. Hano kuba umuntu yaratanze urugero bivuze yuko ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi ni kuri Kabera Series. Ni amakuru abagezweho imyidagaduro ndetse no hanze y'igihugu. Tuganira showbiz zacu nyarwanda mu kubaka pana gusenya. Iyo umuntu avuze akantu katari fresh turamukotinga tukakagira positive ndetse n'ibindi bitandukanye. Umuntu wavuze ibintu byiza turabishyigikira tugakomeza tukazamura showbiz yacu nyarwanda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. So uyu munsi tugarutse gute rero? Uyu munsi tugarutse muri siporo yacu nyarwanda. Muri siporo naho burya habamo utuntu tw'amatiku mu kuntu tugenda tuvugwa nange muratuzi, biri mu biganiro tugenda dukora umunsi ku munsi. Uyu munsi tugarutse tugiye kuganira ni speech cyangwa ni ikiganiro Kenisi yakoze mbere y'uko match ya Rayon Sport iba. Mbere y'uko Rayon Sport iba, igihe cyanditse kuri X kiravuga ngo Kenisi yagereranyije abanyamakuru. Kenisi yagereranyije ibyabaye imbere y'umukino wa Rayon Sport na Bugesera. Imvugo ya Leon Mugesera. Hano ukuntu ibintu bimeze, igihe cyanditse yuko Kenisi mbere yuko match ya Rayon Sport iba na Bugesera, nyuma yabyo irangiye, ibintu yavuze yagereranyije n'abanyamakuru ba siporo. Nibyo bintu tugiye kuganiraho. Leon Mugesera yakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yashishikarije abantu gukora jenoside ndetse urugero Kenisi yatanze, dusubiye inyuma gatoya muri 1991, uyu Leon Mugesera ufungiye Mageragere nibwo yashishikarije interahamwe ndetse n'abahutu kwica abatutsi, abivuga ku karubanda. Ibyo yabivuze muri 1991. Impamvu tuvuze ibyo bintu, niryo zina niyo speech cyangwa nirwo rugero Kenisi yazanye agereranya ngo ibintu byavuzwe mbere ya match ya Rayon Sport na Bugesera ngo ni ahantu bitandukanye n'inkuru cyangwa n'ibintu Leon Mugesera yavuze muri 1991 ashishikariza interahamwe ndetse n'abahutu kwica abatutsi. Muzasoma amateka muzamenya ibintu yavuze, nyine namwe murabizi. Ni amakuru maremare cyane. Kugira ngo tubyinjiremo neza
tunabyumve fresh, ikiganiro kigende buhoro buhoro gake gake. Ibintu birakomeye cyane, birakomeye sana, birakomeye. Ngiye buriya mba nanabitinye nyine no kubitiraho komanteri biba birenze. Azamakuru mvuga rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka icu. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze, but we should reflect kunshinga. Hano Kenisi yatangiye avuga ngo itangazamakuru rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Uwo bibabaza bimubabaze, but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru. Ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye. Please ribu nimpamagara nditaba. Ibyabaye mbere y'ino match mu gukereya. Hano Kenisi yahise yidekara avuga ati ribu nimpamagara nditaba. Niki cyatumye yitaba? Avuga ngo ribu nimpamagara nditaba niki? Ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye Mageragere Kabaya. Arye twanda Mugesera. Yes. Ntaho bitandukaniye Derek. Hano Kenisi yahise azanamo ngo ibyo ngibyo nyine Leo Mugesera yavuze. Nibyo twabasobanuye hejuru icyo Mugesera meeting yakoze. Nibyo noneho Kenisi nirwo rugero yahise atanga, kubera yuko ngo abanyamakuru mbere y'umukino wa Rayon Sports na Bugesera baravuze ati Rayon Sports izibwa, barabishimangira ku maradiyo ndetse n'ahandi hantu hose barabivuga. Bigeze mu kibuga match murabizi ko byarangiye ihagaritswe, baza kuyisubiramo nubwo nanone Bugesera batsinze igitego kimwe ku busa. N'amagambo agiye babaza abanyamakuru benshi cyane, babiganiraho babivugaho. Bamwe pe baravuga ati se ni gute Kenisi atugeranya n'abajenosideri? Birababaza cyane. Bamwe bumva yuko ibintu bitari fresh, ati Kenisi ibintu uvuze ribi gukurikirana. Ariko abanyamakuru ba siporo bino bintu ntabwo ari ubwa mbere bibavuzweho, ni ibisanzwe n'ubundi barabibavugwa. Ahubwo ni ikihe kintu mwakora kugira ngo ubundi ibintu bireke kubavugwaho? Ni iki koko? Ikaze noneho tubumvishe cyo Sam Karenzi wa SKFM we yabivuzeho ku byo Kenisi yavuze. Aje Sport hakwiye statement yanyu yamagana ibi bintu. Ntabwo dukeneye ko abatwumva abumva amaradiyo, abumva ibiganiro bya siporo, abanyarwanda badushyira mu gatebo kamwe n'abajenosideri. Ntibikwiye na gatoya. Hano Aje Sport ngo ikeneye kuvuga cyangwa no kugera ngo ntago bikenewe ko babagereranya n'abajenosideri. Hano kuba umuntu yaratanze urugero bivuze yuko yakugize umujenosideri? Hano nicyo bita Sam Karenzi we avuga. Reka nze ngusomere n'inkuru yanditswe ku Gihe. Icyo Sam Karenzi hano nta majwi mbumvishije, then n'ikindi kintu yavuze kuri Kenisi. Sam Karenzi yasabye ribu gutumiza Kenisi agasobanura uko yagereranyije abanyamakuru n'abajenosideri. Hano Sam Karenzi we yasabye nyine ko ribu yatumiza Kenisi akabisobanura, agasobanura uburyo abanyamakuru abajyanye n'abajenosideri. Ariko hano Kenisi we
yaravuze ati RIB nibona ko nakoze mu makosa ibyo navuze atari byo ize kuntumiza ndaza kwisobanura. Ese Kenisi yageranyije abanyamakuru n'abajenosideri kuba yarifashishije urugero afite impamvu yarwifashishije kugira ngo ibyo bintu bibe muri siporo yacu. Uwaba yakomeretse muri iki gihugu cyacu afite ububasha urumva bwo gutanga ikirego agakurikiranwa akagosorwa. Kenisi we byo hano uwitwa Jado Castare video ntabwo irimo iranshobokera we yavuze ati Kenisi ni umuntu w'umugabo uvuga ikintu akanagihagararaho. Bino bintu bya siporo n'ubundi ni ibisanzwe, abantu bakunze kuvuga ngo muri siporo harimo ibintu bitari fresh, ariko niba hari umunyamakuru warakaye cyangwa wabajwe na bino bintu, urugero nka Samu Karenzi nyiri SKFM tumaze kuvuga hejuru, wasabye RIB ko yatumiza Kenisi akisobanura. Aravuga ati niba hari umunyamakuru wa siporo wababaye yatanga ikirego kuko biri fair, birumvikana ku giti cye, kandi umunyarwanda wese gutanga ikirego biri free. Hanyuma Kenisi agahamagarwa agakurikiranwa. Niba nta muntu utabibonamo n'ikibazo, ubwo ntabwo ari ikibazo. Nanone RIB nibibonamo ikibazo, ni urwego rubishinzwe ruraza kubikurikirana. Siporo yavuzweho ibintu byinshi cyane, amarozi, kugeza n'aho umukuru w'igihugu avuga yuko atakunda kuza kuri stade kubera ibintu agenda yumvamo by'amarozi. Ariko muri siporo ibyo bintu bivugwa ni ibisanzwe. Rero hano tunasoza ngiye kuntu mba numva ibintu, mureke siporo dushyire hamwe, tureke gukereya ibintu bitari byiza ngo umwe mba muri Reyo, umwe ngo mba muri APR, umwe mba muri Bugesera, kubera ko mbere yuko match ya Rayon Sport na Bugesera iba havuzwe ibintu byinshi, kugezaho naho Reyo yanditse ati muhindure umusifuzi batatwiba, ariko ntacyo byahindutse. Umusifuzi ari wa wundi, n'iminota 30 yari isigaye bayibongezeho, Bugesera itsindamo igitego kimwe. Niba koko bino bintu muri siporo bikunda kuvuga harimo ibintu bw'ubutiku n'ubutigane n'ibiki, ibintu bitari fresh muri siporo, mwicare hamwe. Nk'uko Samu Karenzi we yavuze yuko Kenisi yabajyanye n'abajenosideri, atari byo, kuko umupira umaze kuhinduka ico, urimo ibintu byinshi bitandukanye. So nakagaruka amakuru abagezweho kuri Kabera Series ndetse n'ibindi, twivugiraga ku mikino yacu turi kumwe. Ciao ciao.